Sad je počeo da bacuje. Ajmo Miloše, ajde! Vidimo ko će na led test, Šone! Još jedna stvar, želimo se zahvalimo i Coca-Coli koja je obezbedila osveženje danas za sve učesnike i oni koji budu kada budete popili vaše piće, osvežavajuće piće, slobodno priđite u presi i reciklirajte. Samo žute! If you wanna kill me, no impressive, like you're something good to feel. 10 sekundi do kraja. I uzmi neko manje, gdje ti ga skroz do gore. 5, 4, 3, 2, 1.